Ngiyathanda ukuthatha le thuba nginibingelela nonke abalandeli baleli page. Ngicela ukuthola share phela ucomment wakho njalo ukufollowa lona leli page lakho leli. So yena-ke uVictor Majola lo ongumsolwa-ke omkhulu kuthiwa-ke uyena obulale noma odubule uDJ Warriors. Umfoka Majola-ke waziwa ematekisini, ngathi ubeshayela amatekisi kwangathi futhi uhambe waze wagcina seba yi-owner naye la ematekisini. Abalandeli-ke balo-ke leli cala leli ka-DJ Warriors basanokumangala ukuthi kuye kanjani uMajola obulale uDJ Warriors, ngoba phela siyakhumbula ukuthi siqeda kwenzeka isigameko amaphoyisa a-report ukuthi ayibonile ividiyo, i-footage, kwatholakala ukuthi-ke bebebathatha abantu. Umuntu odubulile noma obulalile umuntu obonakala kwividiyo ene-dread, kanti uVictor uma ngabe elandelelwa kwinkundla zokuxhumana nasey'thombeni zakhe ey'ndala kubonakala engathi akaze abe umuntu we-dread. Ilona-ke iphoyisa leli elabika ukuthi-ke babona umuntu one-dread laphana evidweni. Kwaze kwanzima eSouth Africa. Ngicela ukuthi ulike, ushare, uphinde ucomment wakho njalo ukufollowa leli page leli. Mhlawumbe ungasitshela-ke nje owakho umbono noma okwakho ukuphawula.